عنایت میں اللہ تبارک و تعالی توانائی اساں جی زندگی جو ایک عجیب و غریب مثال بیان کی فرمائی انما مثل الحیات الدنیا کما اللہ سے فرماؤ دنیا جا انسانو توہاں جی حیاتی پوکھ وانگر تھو جی زمین میں کڑ کنک جی پوکھ کڑ سارن جی پوکھ کڑ وونن جی پوکھ کڑ کمند جی پوکھ سارن جو لابارو تھیندو کنک جی پوکھ کنک جو لابارو تھیندو وونن جی پوکھ وونن جی کٹائی تھیندی کمند جی پوکھ فرمائی انما مثل الحیات الدنیا کما او دنیا جا انسانو تواں جی حیاتی بھی نے پوکھ وانگر تھا جی زمین ساگی ہوندیا پر پوکھ مٹ بھی ربیا فرمائی یہی دنیا جو جہان دنیا جو چرکھو ساگو پیو ہلندو پر یار تواں مٹ بارہ بہو صدائی نہ ہوندو فرمائی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو 27 سپارو سورۃ الحدید تو پڑھا فرمائی او دنیا جا سردارو جا دنیا تی تواں ناز پیا کہو جا دنیا تی تواں مستی پیا کہو فرمائی یا دنیا چین شین جو نالو تھا گھن شین جو چین شین انما الحیات الدنیا لعب ولہو فرمائی پہلی نمبر تے دنیا نالو تھوارا دئی کھیڈ جو لعب چے گوا آگی رات کی جو کچھ فائدہ ہو جے یہ کرکٹ والی بالا ہاکی یا فٹ بالا کچھ نہ جو فائدہ آئے چھوٹا ورزش تھے تھی جان مضبوط تھے تھی مانی بھی ہضم تھے تھی لاؤ چے گوا آگی رات کی جو کوئی فائدہ نہ ہو جے جی ایسا جا نوجوان 24 کلاک موبائل تے راند پیا کھیڈن جو کوئی فائدہ کونے کو وقت جو زیان پیسن جو نقصان یا وری ایسا جا قرآن سجو ڈی اتا کھمے تاس پیا کھیڈندا نو انتہلو لگی پیا کوئی فائدہ کونے کو وقت جو زیان صحت جو نقصان یا نندڑا بار صبح جو مٹی اجا راندی کا ٹھائینا سجو ڈی کھیڈی وگر شام جو ڈرائے چھڈینا فرمائی انما الحیات الدنیا لعب ولہو اللہ سے فرمائیو دنیا بھی نالو تھوارا دئی کھیڈ جو یہ نندڑن بارل صبح جو مٹی اجا راندی کا ٹھایا سجو ڈی کھیڈی شام جو ڈرائے چھجو دنیا بھی یہ تھو صبح جو آئے شام جو ختم فرمائی وزینہ بے نمبر تے دنیا نالو تھو سوہ جو زینت چے با سوہ گیا ہر انسان پہ تو سوہ جیلا مرے تو بنگلو بھی سونے ہو جے گاڑی بھی سونی ہو جے گھرواری بھی خوبصورت ہو جے پان بھی رات ڈیے پہ میک اپ کندو عجیب عجیب قسم جو کریموں پہ تو لگائے تو سونو لگا ہرارو پہ آئینے تے موڈ سندو وارل کے ٹھائی دو تلائے سونو آیا لائنہ 70 سال عمر تھی وئی دند بھجی کا ڈاٹھو نکری وئی منہ میں بھولے وارا گنج
جا چی پیا انیا کچی پل تے حجم وٹ ویٹھو آ تا داڑھی کوگ تا سونو لگا کہے وڑا کون تھو قرآن تو فرما وزین بے نمبر تے دنیا نالو تھوسوں جو دنیا نالو تھو میک اپ جو جی مائی صبح جو میک اپ لگایو منجھن جو گرمی جو آئی تا میک اپ ساگا موہانڈا دنیا بھی یہ تھو صبح جو آئے منجھن جو وئی وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ تے نمبر تے دنیا نالو تا ایک ویسا فخر کران جو ہر انسان پہ تو دنیا میں فخر کرے کو بنگلے تے جو فخر کرے کو گاڑی تے جو فخر کرے کو زمینداری تے جو فخر کرے کو حسن جوانی تے جو فخر کرے کو علم تے جو فخر کرے کو وزارت عہدے تے جو فخر کرے کو سرداری تے جو فخر کرے فرمائی وتفاخر بینکم تے نمبر تے دنیا نالو تا ایک ویسا فخر کرن جو وتکاثر فی الاموال والاولاد چوتھے نمبر تے دنیا نالو تا ایک ویسا مقابلے کرن جو مال میں بھی مقابلہ کیا تھن پارٹ نہیں جماعت میں بھی مقابلہ کیا تھن فلانے کروڑ جو بنگلو ٹھہرائے ہوا ماں کروڑ جو بنگلو ٹھہرائی اس مقابلو فلانے 50,000 ایکڑ زمین ٹھائیا ماں 10,000 ایکڑ زمین ٹھائی اس مقابلو فلانے 50 لکھ جی گاڑی ورتی ماں 80 لکھ جی پراڈو وٹھندس پو مرندس فلانے جو کروڑ جو کاروبار ماں 5 کروڑ جو کاروبار کرے ڈیکھاریندس فلانے جا کچی پل میں 10,000 ووٹ ہیں ماں 50,000 ووٹ ٹھائیندس مقابلو فلانے جا 50,000 مرید ماں 10,000 مرید بنائیندس مقابلو قرآن تو فرمے وتکاثر فی الاموال والاولاد مال میں بھی مقابلہ کیا حلل پارٹ نہیں جماعت میں بھی مقابلہ کیا حلل اللہ سے فرمائے کمثل غیث اعجب الکفار نبات فرمائیا سجی دنیا مال ملکت بنگلا محلہ تو دنیا جو ٹھٹ دنیا جی زینت یہ حسن یا جوانی یہ وزارت یہ عہدہ کمثل غیث اعجب الکفار نبات یہ توجہ پوکھ ہو جے یہ دو رب مثال نہیں سمجھائے فرمائی جی کنک جو دانو توا زمین میں پوکھو ٹنڈیل کا بعد سلے جی صورت میں باہر نکتو پو کڈ والا اتر جی ہوا کڈ والا دکھن جی ہوا کڈ سردی کڈ گرمی او سلو لڈی لڈی تیلو تھو تیلے کا بعد سنگ تھو پو سنگ جل والا تچی ویندو تو قرآن انسان واگر کبڑو تھی ویندو پوہاری ای زمیندار چوندو وارو کہو پوکھ پچی وئی ڈاٹا ٹھپرائیو ونگار کرے لابارو کرے ہیٹ کے رائیلا سترو تھی جو ستر کا بعد گڈا بدبا گڈل کا بعد دیرو تھی دو دیرے کا بعد گاؤ غائبو قرآن تو فرما فجعلناہا حسیدہ گاہ کا بعد کٹائی کا بعد بو جدا تھی ویندو ان جدا تھی ویندو بو ہوا میں اڑا ویندو فاصبح حشیما تذروه الرياح بو ہوا میں اڑا ویندو انو علی ساگو گند نہیں گدامل میں پاؤندو بے دیتے توا زمین تے ویندو جتھے کل بھلی پوکھ بیٹھی زمین سرسبز لگی پئی اجو تے کھیڑی لگی پئیا
خالی بھتر پیار قرآن تو فرما کا علم تغن بالامس یہ محسوس تھی دو جب تک اللہ نے زمین میں کاشے ہوئی کان خالی بھتر پیار فرمائیں دنیا جا انسانوں تواں جی حیاتی بھی نے کنک جے دانے وانگر تھا 9 مہینل کا بعد یا 10 مہینل کا بعد امر جے پیٹ ماں کنک جے سلے وانگر باہر نکتا سی پوجی کنک جو سلو پہ لڈنگوا یہ انسان بھی پہ لڈے نہ جے ہتھن میں طاقت نہ پیرن میں طاقت نہ گوڈن میں وسیعت نہ چیل میں وسیعت کمزور ایڈو ہوئے جو مکھی پہیوے ہے تو مکھی کے بھی تڑے کون پہ سگے آئے ہوئے بھی پوک آئے یہ بھی پوک ہوئے پوک جنمل وڈی تھی دیا قرآن تو فرما حتی اذا اخذت الارض زخرفها پوک جنمل وڈی تھی دیا تو زمین سرسبز تھی دیا ومن آیاته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج پوک جرمل وڈی تھی دیا زمین سرسبز تھی دیا گل پھل تھی دان ہاری زمیندار جرمل پوک میں اندوا ان جو اکھیوں پئی اٹھڑ دیوال دل دی پئی باغبان تھی دیا وظن اہلها انہم قادرون علیہا پوکھ میں بھی کرے پو خیال پہ پچائیں آ جان فصل تیار تھیو بنگلو بھی ٹھارائے گو گاڑی بھی وٹھ بھی شادی بھی کرنی آ سویں امیدوں فصل میں رکھیوں اٹھو آئے آئے یہ انسان واری پوکھ بھی تھوڑی وڈڑی تھی کرمل گھر جیسان میں بامبڑا پو جے کرمل گھر جیسان میں پندڑو پو کرے ابو اما دسل پیا انہیں جو اکھیوں ٹھڑل پیوں دل باغ باہر پئی تھے چل پیا جاؤ بچو جوان تھو اللہ کندو ڈاکٹر تھینو اللہ کندو پروفیسر تھینو اللہ کندو صاحب تھینو اللہ کندو ہی سجی زمینداری سنبھالینو ہی بھی ہزارے امیدوں ہن اولاد میں رکھویں ٹھوا ہوا پوکھ وڈی تھی ہن میں تیلو آئو ہی پوکھ وڈی تھی لتبلغو اشدکم ہن جوانی ای طاقت آئی ہوا پوکھ جرمل پتھر جے قریب تھی دیا تفتراہ مصفرہ سائی موکری پھکی تھی وئی ہی پوکھ بھی جرمل پچڑ جے قریب تھی تکارل وارل موکری اچھا وار تھی ویا ملک الموت کا پچھا کہوں تو تو بتائیں کون دو اوچ تو دو اچھی گھٹ میں گھٹ سا کے بدھا تو صحیح تو تیاری تو کہوں یہ چاہیں جو کوٹ پیا تھا پیوں تو ساو کڈی ہلیو تو گوٹھ میں مہمان آیا ہمراہ ویو کچی پل ماں بھاجی وٹھن مہمان انتظار میرے ٹھان بھاجی تک کان پوتی پر یار جو جنازو پہ وچے اڑا واقعہ بھی چاہ ازان سامنے ملک الموت کا پچھا کہوں تو بدھائی چھون تھو اوچ تو دو اچھی ملک الموت چیو ماتا گھنو اگ میں بانل کے بدھائی دو ہاں پر بانا ویچارا غافل ہن خبر کان تھی پوین کیا چئی کارل وارل میں پھری اچھا وارتن یہ مجھے طرفوں اطلاع ہوا بابا تیار تھی وے ہو پوکھ پچی ویا کنن ماں بدڑ جی طاقت ختم تھی وئی اکھن ماں نظر گھٹ جی وئی یہ موت جو اطلاع بابا تیار تھی وے ہو پوکھ پچی ویا لابارو چھلوارو ڈند بھجی پیا ڈاٹھو نکری ویوں گوڈن میں سور چہل میں سور یہ موت جو اطلاع تیار تھی وے ہو
کڈول کچی پل ماں بارن جو جنازو پہ نکرے یہ بارن کے اطلاع تمام بھی تیار تھیے ہو کڈول گوٹھ ماں جوانن جو جنازو پہ نکرے یہ جوانن کے اطلاع تمام بھی تیار تھیے ہو متائیے سمجھو تو موت قرآن کے متائیں دو نہ بابا قرآن گھمدا پیا وطن جوانن جا جنازہ وجی قبرستان میں پہتا کڈول مولوین جو جنازو پہ نکرے یہ مولوین کے اطلاع تو بھی تیار تھیے ہو کڈول پیر صاحب پاگارے جو جنازو پہ نکرے یہ موجود پیر نئی گاتی نشینل کے اطلاع تیار تھیے ہو متائیے سمجھو تو موت رگو مریدن تے ایندو نہ بابا مرشد جو جنازو بھی نکری سگے تو کڈول بے نظیر صاحب این بشیر خان قریشی جا جنازہ پہ نکرل یہ موجود لیڈرل کے اطلاع تیار تھیے ہو متائیے سمجھو تو موت رگو کارکنن جے متائیں دو نہ بابا لیڈر جو جنازو بھی نکری سگے تو کڈول گورنر وزیر اعلیٰ جو جنازو پہ نکرے یہ موجود گورنر وزیر کے اطلاع تیار تھیے متائیے سمجھی تمو کی وزارت گورنر موت کو بچائی دی اوڈو روزانو ہکڑو فرشتو جے کو در در تے ونی اعلان تو کرے لدول الموت وابنو للخراب او کچی پل جا مسلمانوں نوجوانوں تا ڈرامائی فلموں پہ تھا جسو ترا دل میں مصروف لگاتا ہو پر تواجے موت جو آفرا ڈر تھیو تا کچی پل جے بازار میں کھلو پیا کند متے کرے آکڑے ضرور ماں ہلو پیا پر توا جو کفن ان بازار میں پہنچی ہو اوڑو روزانو قبرستان میں قبر ٹے دفعہ سڈ پئی کرے ان بیت الوحد ماں اکیلا تجو گھر کہ ساتھی جو بندوبست کیوں اچ جا ان بیت الظلم ماں اودائی جو گھر کہ روشنی ای بتی جو بندوبست کیوں اچ جا ان بیت الدود ماں کیول ماں کوڑل ناگن بلاؤں جو گھر کہ بچا جو بندوبست کیوں اچ جا ملک الموت چیو ماں تو روزانو اطلاع دیا تھو پر بانا ویچارا غافل لگا پیا اطلاع ملن جایا کون جا ملن یا کچی پل جے مسلمانوں نے اسرائیل کے بجائے چڑھو جنازہ پڑھوں پہ اذا غسلت جنازتا فعلم انک مغسول بعدها کہ اللہ وارے چیوا جنازے کے غسل کرائیں انہیں وقت میں یقین کرتا یو مکھے غسل دنوں پہ ونے سبحان ماں بھی ان جاتے ہی اذا حملت جنازتا فعلم انک محمول بعدها او جن ملکہ جنازے کے کلو نہیں کرے قبرستان دے کھائیوں ونی انہیں وقت میں یقین کرتے ہو مکھے کھائیوں پہ ونے سبحان ماں بھی نہ جاتے ہی دس اذا دفنت جنازتا فعلم انک مدفون بعدها جن ملکہ جنازے کا میت کے قبر میں دفن کریں انہیں وقت میں یقین کرتا ہو مکھے دفن کیوں پہ ونے سبحان ماں بھی نہ جاتے ہی دس اوچن ملے کاندی قبرستان کو واپس تھیا پو دل میں شکر کجا انجا رب زندگی دنیا تھوڑی تیاری کرے وٹھو سو بابا ہی توائیں سا کے موقع وا تیاری انہی جے کرے اللہ سے فرمائے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فرمائی جو یقینا تمو کے مرو آپ ان کے تیاری کرو کھپے یقین آئے کہ نہ
فرمائیں جنहिंजो इहो यकीन आहे त मूंखे मरणो आहे अल्लाह सां मुंहिंजी मुलाक़ात थियण वारी आहे फलयअमल अमलन सालिहा पोइ तयारी कर सॼो वाइदो कयो त तयारी कंदा आहे उहा बि पोख आहे हीअ बि पोख हुन पोख जे मथां ॾाटनि जूं लाबारो हिन पोख जे मथां मौत जूं लाबारो हुन पोख जो बुह जुदा अन जुदा हिन पोख जे मथां जॾहिं मौत आयो त रूह जुदा जिस्म जुदा हुन पोख जो गाओ गायोसीं ॿिए ॾींहं ते ज़मीन ते वियूं त खेड़ी लॻी पई आहे भितर पिया आहिनि कअल्लम तगुन बिलम्स इएं महसूस थींदो ॼण त कल्ह ज़मीन में का शइ हुई कान हिन यार जो बि जॾहिं जनाज़ो कब्रिस्तान में पहुचंदो कांदी वापसि थींदा घर आहे पर घर वारो वियो बच्चा आहिनि पर अबो कोन्हे को घरवारी आहे पर मुड़ुस कोन्हे को जमायत आहे पर पेशमाम वियो मुरीद आल पर मुर्शिद वियो मिंबर आहे पर मिंबर ते वहज़ करण वारो मौलवी कोन्हे को दुकान आहे पर दुकानदार वियो ज़मीन आहे पर ज़मींदार वियो कुरान तो फरमा कअल्लम तगुन बिलम्स हिन यार जो बि जॾहिं जनाज़ो कब्रिस्तान में पहुचंदो कांधी वापसि थींदा इहे महसूस थींदो ॼण त यार कल्ह हुयो ई कोन इहा आहे तव्हांजी असांजी ज़िंदगी दुनिया में हर इंसान टिनि शयुनि जे लाइ मरे थो घणनि शयुनि जे लाइ टिनि शयुनि जे लाइ पहिरें नंबर ते इंसान मरे थो नाले जी लाइ त मुंहिंजो नालो बुलंद थिए सॼी दुनिया में मुंहिंजी शोहरत थिए असां मौलवी बि चवंदासीं त इश्तिहार जे विच में वॾी प्लेट में लक़बनि सां नालो ॾियो जीअं अवाम खे पतो पवे त ही वॾो अल्लामा आहे या हर को नाले जे लाइ पियो थो मरे पर मरण खां बाद हिन जो नालो मय्यत मरण खां बाद हिन जो नालो मरहूम मथऊं पिया कंदा मजद थी वई मय्यत खे कयो झट झट हाणे इएं केरु कोन चवंदो त ही मौलवी आहे इएं केरु कोन चवंदो त ही शेखुल हदीस या शेख तफसीर आहे इएं केरु कोन चवंदो त ही डॉक्टर या प्रोफेसर आहे इएं केरु कोन चवंदो त ही ज़मींदार या सरदार आहे मरण खां बाद हिन जो नालो मय्यत मरण खां बाद हिन जो नालो मरहूम ॿिए नंबर ते इंसान मरे थो लिबास जी लाइ त मुंहिंजो लिबास भलो हुजे काटन जा कपिड़ा हुजनि बोस्कीअ जो वॻो हुजे पर मरण खां बाद हिन यार खे जेको लिबास मिलियो उन जो नालो कफन सादो लिबास लाहे छॾींदई लटा इहा लिबास वारी लोई ये कट नहीं केटी जा कपड़ा भी केचीअ सां कतरींदा ये बोस्कीअ जा वॻा भी फाड़ींदा बाज़ार में हिकिड़ो अच्छो सादो लिबास कफन जो वठी ईंदा हिकिड़ी गोॾ वारी चादर हिकिड़ो लिफ़ाफ़ो हिकिड़ी फ़क़ीरनि वारी अल्फी नालो असांजो मय्यत लिबास असांजो कफन टे नंबर ते इंसान मरे थो मकान जी लाइ त किरोड़ जो बंगलो हुजे सोफा सेट हुजनि अलमारियूं हुजनि गिल्म गालीचा हुजनि पखो हुजे एसी हुजे पर मरण खां बाद हिन यार खे जेका जॻह मिली उन जो नालो क़बर न रली न विहाणो न गादेलो न पखो न एसी न दरी न दरवाज़ो नालो असांजो मय्यत लिबास असांजो कफन जॻह असांजी क़बर नाज़ कहिड़ी शइ ते पिया कयूं नाज़ कहिड़ी शइ ते पिया कयूं दुआ घुरंदा कयो चल हिन मिल्कियत मां 9 गज कपड़े जा 3 गज ज़मीन जा नसीब थियनि हाफ़िज़ ज़ुल्फ़कार अली नक्शबंदी ख़ुतबात फ़कीर में हिकिड़ो वाक़ियो बयान कयो आहे पंजाब में हिकिड़ो वॾो ज़मींदार हुयो कारखाननि जो मालिक 1000 एकड़ ज़मीन
شام جو پراڈو گاڑی تے ونے پہ زمین گھمण جے لا رستے مو اغوا تھیو دشمنن مارے ان جو لاش بوریے میں وجھی واہ میں اچھلایو واہ ماں لاش ترندو ترندو پچھڑیے میں ہکڑے گوٹھ جے کنارے تے پہتو گوٹھ وارن جو بوری کے کھولو تا لاوارس لاش سناڑب جوڑو کون ہو صورتوں نجی مسخ تھی ویا مولی صاحب مسجد جو لوڈ کھولے اعلان کہو گوٹھ وارو ہکڑو لاوارس لاش آئیو انہیں جے غسل کفن جو بندوبست کرو مہربانی کیو 5 روپیہ 10 روپیہ مسجد میں چندو جمع کرایو تین لاوارس لاش کے غسل کرائے جے کفل پارا جے اوڑو کروڑ پتی کارخانن جو مالک 1000 ایکڑ زمین پر پچاڑی میں یار کے جے کو کفن نو بھی چندو کرے ان جے کفن جو بندوبست کیو ڈاہ مانون جے جنازے میں شریک تھا نہ پٹ نہ بھائی نہ سوٹ نہ مسات نہ مٹ نہ مائٹ اڑا واقعہ بھی اساں جے پاکستان میں تھا ونو کراچی ایدی روم 1000 لاش لاوارس تھیان عبدالستار ایدی پہ تو اعلان کرے تو چندو جو تھے لاوارس لاشن کے غسل کرائے کفن پا صحیح تو چوایا غلط دعا گربا کہو شلح 9 گز کپڑے جا 3 گز زمین جا نصیب حضرت علی سے ایک دفعہ قبرستان میں آئو تفسیر قرطبی میں روایت ہے یہ حضرت علی سے جی کرامت ہوئی وہ قبر الوارن کے خطاب کرے چاہیے یا اہل القبور او قبر الوارو کچھ توا حوال جو کچھ مکھو حوال وٹھو تو قبر میں آواز آئے سونا علی پر تو حوال دے حضرت علی سے فرماؤ ان نساءکم قد تزوجن یار اسا جو حوال ہیا توا مریو توا جی مراکھا بعد توا جے زالن بیا گھوٹ کرے چھجا 4 مہینہ ڈاڈی توا جے سوگ میں گزارو 4 مہینہ ڈاڈی پورا تھا پاڑے جو مایو آیو سنگتیاں سہیلیوں آیو اچی نبے وکھے 9 وگو پارایو سرمو پارائے مرس جے گھر وٹھی ویو ابانے گھر بائرن چیو کیر ان کے پالی دو وارو کیو ان جے مرس جو بندوبست کیو مجھے سونے علی سے سچ فرماؤ ان نساءکم قد تزوجن توا مریو توا جے مرکھ بعد توا جے زالن بیا گھوٹ کرے چھجا توا ساجے کے وعدہ کہو انہوں وعدن تو پھری ویوں اجو اے دل گھوٹن تو خوش ویٹھو ہل توا کے وسارے چھجا بابا یہ تھی دعا کی ای حدیث میں اچے تو نبی سے فرمایو بیوہ جی شادی کرایو بیوہ جی فرمایو بیوہ کے پرنایو وانگن میں گندی رسم ہے اگے تو وانگن میں رسم یا ہوندی جو مائی جو مرس مری ویندو ہو تو جیری مائی کے مرس سان گڈ باہ میں ساڑی چوندا یا منحوس سے ساڑیو سے ہانے وہ رسم ختم تھی وئی پر یہ رسم اञا انہن میں آئے جیکن مائی جو مرس مری ویندو بھلی کل شادی تھی اج مرس مری یا مائی ویٹھے وان تھی کیر بھی نہ سا شادی نہ کندو چوندا یا منحوس آ مرس مارو دے سجی زندگی بھلا لٹا بھی نہ پائے عیسائن میں وری گندی رسم آڑی جو مائی جو مرس مری ونے تو مائی مر گھڑی تئی مرس جے بھائرن یعنی ڈیرن جی ملکیت ہے جی ونن تی پائن کے استعمال کن پرواز سونا محمد مصطفیٰ تجھے شریعت تو قربان سائیں جی عمر مبارک 25 سال فوہ جوانی کڑ کندڑ جوانی اللہ اکبر ای طاقت ہے دیا جو حدیث میں چے تو نبی سے فرماؤ
دنیا جا 4000 مرد انہوں کی طاقت ہکڑے پاسے دے پر ہک نبی جی طاقت جو مقابلو نہ کرے سکنا طاقت ہے فوہ جوانی نبی سے 25 سالن جے کڑکندڑ جوانی میں 40 سالن جی بیوہ اما خدیجہ سے شادی کرے امت کے سبق لنو او جا امتیو بیوہ جو سہارو بن جو بیوہ جو سہارو بن جو متائیے سمجھو تاسا بیوہ سے شادی کرنا سی تا مہنگا ملندا تانا ملندا نبی سے فرمایا مجھے زندگی تے نظر رکھو بیوہ سے شادی کندو تا نکاح بھی تھی دو تا محمد مصطفیٰ جی سنت بھی زندہ تھی تکبیر شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر حدیثن جے کتابن میں تا یہ بھی دعا تب بیوہ عورت جے سامو پانجے گھر واری ساں پیار ہی محبت جو اظہار بھی نہ کرنا کیو گھر میں بیوہ ہے انہاں جے آڈو پانجے گھر واری کے محبت جا لقب نہ جو او سوٹ او ماں سات او ماں روٹ اسا صدق کناو او شہزادی آڑا لقب ڈئی کرے بیوہ جے سامو پانجے گھر واری کے صدر نہ کیو متا ہونا بیوہ جے دلوں کا آہد نکری ونے اللہ جو ہر جنبش میں ناچی ونے آنے بیوہ تا پانجی جائے تے پر یہ ہی نیانیوں ویچاریوں بیٹھے وہاں 40 سال 45 سال نیانیوں جو عمر تھی ویا مسلمان اتھاراں جیلا تیار نہ ہے یہ قرآن مجید بمو جے سامو پیاہن کترن جائیں تو ویچاریوں اسا جو ادریوں موبائل جا نمبر ہتھ کرے فون تے گالائیں دیوہن سائیں جوگی صاحب اسا جے گوٹھ میں اچو پیا اسا جے شہر اسا جے محلے میں اچو پیا سائیں مہربانی کجو کچھ اسا جے بارے میں بھی وائز کجو سائیں اسا جی 40 سال عمر تھی ویا اسا جا ابو اما اسا کے اتھارن جیلا تیار نہ ہن سائیں تواں انہن کے نہ سمجھائیندو تو کیر انہن کے سمجھائیندو یہ حیادار ماں تو کا پوچھا تو جے کہ عالمن سا گالائیں پئی تے نیک ہوندی اداکارن فنکارن سا تے رول مائی گالائیں اے قرآن دی تو فرمائے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق فرمائی بکھ جے کرے پنجے اولاد کے قتل نہ کیو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماؤ جے کو پانچے نیانے سے وہارے تھو پانچے نیانے جی شادی نہ تھو کرائے یہ بھی اولاد جو قاتلہ یہ بھی قیامت جی انہوں کافرن جی صفحہ میں بیٹھو ہندو جے کہ زندہ پانچے نیانے کے توڑندہ نبی جی جماعت جی قطار بھی نصیب نہ تھی نصیب نیانیہ کے وہارن قتل جے برابر دو مارے خان پر مار غبار گوٹھا ہے سعید خان گبول تو جو زمیندار ہوئے کو گبول شاید آج رحمت اللہ نے جو نالو وڈو مدرسو ہوندو ہوتے حضرت سے حالے جیوارا بھی اتے پڑھیا حضرت سائیں تاج محمود شاہ امروٹی رحمت اللہ علیہ امروٹمو خاص سیکھ جیویا انہیں رئیس گبول کے چیو مبارک ہو جائیں نبی سائیں تو دے سلام موکلیان پر بدات تو جو عمل چھائے عمل تو جو کرو جو ما خاص امروٹمو سیکھ جی نبی سائیں جا تو دے سلام کھنی آئے ہو سائیں جن خواب میں مکہ رات فرمائیو تو فلانگے رئیس کے سلام علیہ عمل تو جو کرو چیسے ماں مدرسو ہلائی دو ہاں انہن طالبن جی خدمت کندو ہاں
حضرت امروٹی فرماयो مدرسہ ته खोड़ مولوی हलाइनि पिया अञा ॿियो को तुंहिंजो अमल आहे चईं मां तहजुद बि पढ़ंदो आहियां फरमायो तहजुद खोड़ जमायती पढ़नि पिया अञा ॿियो को तुंहिंजो अमल आहे चईं मां हर साल वॾो जलसो बि कराईंदो आहियां ग़रीबनि मिस्कीननि खे ख़ैरात खाराईंदो आहियां साईं फरमायो न इहे त जलसा खोड़ वॾेरा ज़मीनदार कराइनि पिया अञा ॿियो को तुंहिंजो अमल आहे चईं हिकिड़ो अमल ॿियो बि आहे मुंहिंजी हिकिड़ी न्याणी हुई पुट वांगुरु प्यारी हुई जंहिंमहिल जवान थी मां मानी पियो खावां मुंहिंजी घरवारी मूंखे चयो हाजी साहब न्याणी जवान थी वई आहे पंहिंजे न्याणीअ जो बंदोबस्त कर मुंहिंजा साईं मां उन वक़्त में मानीअ खे छॾियुमि चयुमि जेसि ताईं पंहिंजे न्याणीअ जो ॿार न लाहींदुसि तेसि ताईं मानी न खाईंदुसि साईं इहो बि मुंहिंजो अमल आहे हज़रत साईं ताज मामू शाह अमरोटी उन गबोल रईस खे पेशानी ते चुमी ॾेई करे फरमायो रईस इहो तुंहिंजो अमल हुयो जंहिंजे करे नबी साईं तोॾे सलाम मोकिलिया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक न्याणे खे विहारियो न इहो बि क़त्ल जो ॾोह अथव अज़ान ज़िले नौशार फिरोज में हाणे हिकिड़ो दर्दनाक वाक़ियो थियो 6 महीना 7 महीना थींदा हुनखे हिकिड़ो ज़ालिम पीउ हुयो हुनखे हिकिड़ी न्याणी हुई चई तूं पुट ही तोखे पाणाईंदुसि न आख़िर वेचारी न्याणी खां ग़लती थी वई छो त इंसान जीअं बुख में मानी जी ज़रूरत उन में पाणी जी ज़रूरत इहे इंसान मर्द या औरत हुजे हुनखे निकाह जी बुख ई उन लॻंदी आहे बुख ते केतिरी पाबंदी लॻाईंदा उन ते केतिरी पाबंदी लॻाईंदा न्याणी वेचारी खां ग़लती थी वई हुनखे हमल थी वियो पोइ मां हुनखे गोरियूं खारायूं ॿार मरी वियो ॿार किरण जो ॿार मरी वियो न्याणी वेचारी बेहोश थी वई रात जो हुनजो पीउ नौशर फिरोज अस्पताल खणाए आयो बेहोशी डॉक्टरनि चेकअप कयो अल्ट्रासाउंड कयो डॉक्टर खे त ख़बर कान आई त हिन जी शादी थियल आहिनि हुनजे पीउ खे चई बाबा न्याणीअ खे पेट में ॿार आहे जेको मरी वियो आहे ऑपरेशन थींदो हेतिरा पैसा ख़र्चींदा पीउ जे पेरनि जे हेठों ज़मीन निकिरी वई चई असां वटि पैसा न आहिनि अॼोकी राति इजाज़त जो उहो ज़ालिम पीउ जेको चए पियो ही पुट आहे मां हिनखे पढ़ाईंदुसि न राति जो उन न्याणीअ खे जेका बेहोश ही घर खणी आयो घर में घुटा ॾेई करे पीउ पंहिंजे न्याणीअ खे मारियो वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक अल्लाह से फरमायो पंहिंजे औलाद खे क़त्ल न कयो इहो बि क़त्ल वांगुरु अथव ॾाढा वाक़ियात साम्हूं आहिनि जो बयानु कजनि त तव्हां खां दाहूं निकिरी वियो असां सां घुमी ॾिसो सफ़र करे ॾिसो त छा वाक़ियात साम्हूं था त बहरहाल हज़रत अली साईं फरमायो तव्हांजे ज़ालुनि ॿियनि सां शादी करे छॾी व अमवालकुम कद कुसिमत माल तक़सीम थी विया प्लाट विराइजी विया पैसा विराइजी विया 5 दुकान विराइजी विया बंगले में 5 कमरा पुटनि में विराइजी विया वधुवरकुम कद सुकिनत तव्हां जेके शौक़ में बंगला ठाराया अॼु उन्हनि बंगलनि में ॿिया पिया था रहनि असांजो हवाल इहो अथव त क़बर में आवाज़ आयो सोना अली तो सच फरमायो पर हाणे असांजो हवाल बि ॿुध असां मरी वियासीं मरण खां बाद असांजा वारिस कारे कलर में पूरे विया जंगल ऐं बयाबान में लतुनि सां लटे विया भाउर बि बेवफ़ा थी विया औलाद भी बेवफा थी
دوست بھی بے وفا تھیا کبھی وفاداری کان کئی قبر اچی اساں تے حملہ کیا اساں جا کفن سڑیا اساں جا وار چڑیا اساں جو گوشت گریو اساں جا ہڈا مٹی تھیا جن اکھن میں سرمو پیدا سی انہاں اکھن میں مٹی پیا جن پیٹ میں گوشت کباب کھائندا سی انہیں پیٹ میں کیڑت بھکوڑ کی گھر کیو قبر اساں جی کا شے کان بچایا پر وما الفقناہ فقد ربحناہ جے کہ اساں نیکیوں کیوں سی چنگائیوں کیوں سی اللہ کے نالے تے دنو نیکی قبر میں کمی نہ یا جے کا ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھوندا یا نماز جے متھنو دفاع کندی یہ جو کو روزو رکھوں تا یو پیرنو اچی پہرو ڈیندو پاڑے وارل مٹن مائٹن سا چنگائیوں کہیں سی اے دعاؤں گھرندا اے دعاؤں ننگ نہیں بلاؤں کھا بچا جو بندوبست یہ شئی کمی کہ اللہ وارے چاہو آجر تو جائے تو روئی پیو پر تو جو پی کھلے پیو آیا تو جائے تو روئی پیو پر اما خوشی میں کھلے پئی تو جائے تو روئی پیو پر بھائر کھلل پیا تا بھا جاؤا بے مرو خوشی میں کھلل پیو تا دڑو جاؤا پر تو روئی پیو آنے آڑیوں نیکیوں کر آڑیوں چنگائیوں کر پاڑے وارل مٹل مٹن سا آڑو پیار محبت سال جو صبح جنمل تو جو جنازو نکرے تو قبرستان دے کھلندو ونی بیا روندا وطن یہ نہ تھے جو صبح گیا اسا جو جنازو کھجے اسا قبرستان دے روندا ونو ائی پاڑے وارا خوش تن تے چنگو تھو جو مو جان چکی کھو گئی بھی یار سو بابا ہتے دعاؤں وٹھڑیو حدیث میں چے تو نبی سے وٹ جبریل آئے ٹے دفعہ قسم کی واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن سی اللہ جی ذات جو قسم او مسلمان نہ تو تھی سگے اللہ جی ذات جو قسم او مسلمان نہ تو تھی سگے اللہ جی ذات جو قسم او مسلمان نہ تو تھی سگے ملا یأمن جارہو بوائکہو جنجا پاڑے سری انہیں جے مصیبت رکھو امن میں نہ ہلیو مسلمان نہ ہے بلی سجی رات مسجد میں نفل پڑھے بلی سجی رات قرآن مجید دی تلاوت کرے بلی ہر سال حج عمرے تے ونے ملا یأمن جارہو بوائکہو جنجا پاڑے سری انہیں جے مصیبت رکھو امن میں نہ ہلیو مسلمان نہ ہے آگے بدھائیو اساں جی مسلمان اساں تا ہر سال حج تے پیا ونجو عمرے تے ونجو پیا اتے بیت اللہ جے غلاف کے چمبڑی پیا تھا رو داؤ کریو مستلزم کے پیا تھا چمیو جاؤ وری موٹی داسی تے پاڑے سری باج گریبان کے پکڑے کرے ان کے ذلیل پیا کیو کتے بھاٹیا چاچے کے پیا بدرائن کتے بھاڑے جا مامے کے پیا بدرائن سوٹ ماسا تا مارو ٹو پھاٹ تکا تک آگا کھئی ماں تواں کا پوچھا دو بیت اللہ جے غلاف جی عزت مسلمان جے ان گریبان جی عزت نہ ہے نبی سے بیت اللہ جے سامو بھی کرے فرماؤ بیت اللہ اللہ وقت جو وڈو مقام اللہ وقت جی وڈی عزت مرتبہ پر بیت اللہ یاد رکھ جا لحرمت المؤمن مسلمان مومن جی عزت تو کھو اللہ وٹ ودی کٹھائی آگے ماں تمہاں کا پوچھا دو بیت اللہ جے غلاف کے پھاڑو جائز آئے بیت اللہ جی بےزتی کرو جائز آئے وہ مسلمان جی بےزتی کرو جائز آئے پھاڑے سری ٹن قسمن جا گھرن قسمن جا حدیث میں چے تو 40 گھر تواں جے گھر جے آڈو 40 گھر تواں جے گھر جے پویا 40 گھر تواں جے گھر جے سجے پاسے 40 گھر تواں جے گھر جے کھبے پاسے دے یہ سب تواں جا پاڑے سری نبی سے فرماયો پانجے پاڑے سری جے سامو گھر جی دیوار کے وڈو نہ کجا
متا हुन पाड़ेसरी जी हवा रुकजी पवे ख़ुदा क़दर ऐं क़यामत में तुंहिंजी हवा बंदि न करे छॾे। फ्रूट खाई नारगिन जूं खलूं केलनि जूं खलूं सूफ़ जूं खलूं पंहिंजे पाड़ेसरी ग़रीब जे दर ते न उछलाजां। मता हुन जा बच्चा ग़रीब हुजनि हुननि जे दिलि मां का आह न निकिरी वञे ख़ुदा तुंहिंजे बच्चनि खे न रुलाए छॾई। मामूली ॻाल्हि आहे। नबी साईं फरमायो जिब्रील पाड़े वारनि जी एॾी अची पारत कई, एॾी पाड़े वारनि जी पारत कई जो मां ईअं सम्झो त शायदि वरसे में शरीक थी। एॾा पाड़े वारनि जा हिकिड़ो पाड़ेसरी उहो आहे, तवजो कजो मौली साहब पहुतो। हिकिड़ो पाड़ेसरी उहो आहे जेको पाड़ेसरी बि आहे, माइट बि आहे, मुस्लमान बि आहे। जीअं खोसनि जो ॻोठ आहे, जेके ॻोठ में वेठा आहिनि खोसा बि आहिनि, माइट बि थिया, पाड़ेसरी बि थिया, मुस्लमान बि थिया। पहिरें नंबर ते नबी साईं हिननि जी पारत कई आहे। ॿियो पाड़ेसरी उहो आहे जेको पाड़ेसरी आहे ऐं मुस्लमान आहे, माइट कोन्हे। खोसनि जे पाड़े में बूढ़ो वेठो आहे, पाड़ेसरी आहे, मुस्लमान आहे, माइट कोन्हे। नबी साईं इन जी बि पारत कई अथव। टियों पाड़ेसरी उहो आहे जेको सिर्फ़ पाड़ेसरी आहे, माइट बि कोन्हे, मुस्लमान बि कोन्हे, आहे त गैर मुस्लिम पर तव्हांजे पाड़े में वेठो आहे। नबी साईं फरमाए इन जी बि पारत अथव। आहे त गैर मुस्लिम पर तव्हांजे पाड़े में वेठो आहे। नबी साईं फरमाए तव्हांजे हथ जी ज़ुबान खायो महफ़ूज़ आहे, इनखे तकलीफ़ न पहुचे। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल जे पाड़े में हिकिड़ो यहूदी वेठो, वो घर पियो विकिणे। घर जी क़ीमत रखी 2000 दीनार। घणी क़ीमत? 2000 दीनार। माण्हू चयसि यार तुआरे घर जहिड़ो घर फलाणी जाइ ते मिले थो 1000 दीनार में, तूं 2000 दीनार छाजा थो वठी? तो यहूदी चयो 1000 दीनार घर जी क़ीमत है, 1000 दीनार मुंहिंजे पाड़े में अहमद बिन हंबल जहिड़ो बुज़ुर्ग वेठो आहे, उनजे पाड़े जे करे 1000 दीनार वधीक थो वठे। यहूदी थो चवे इहो बि दौर हो। मुस्लमान जा पाड़े में पियो रहे उहो पाड़ो क़ीमती, मुस्लमान जा शहर में पियो रहे उहो शहर क़ीमती, मुस्लमान जा ज़मीन ते पियो रहे उहा ज़मीन क़ीमती पई थिए। ऐं हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल खे जो ख़बर पई त फलाणो मुंहिंजो पाड़ेसरी यहूदी लॾे थो, घर थो विकिणे। इमाम अहमद बिन हंबल वॾो ताजर हुयो, कपिड़े जो वापारी हो। 2000 दीनार खणी आयो। हुन यहूदी खे चई यार मूंखे ख़बर पई आहे तूं मुंहिंजो पाड़ो थो छॾी, महिरबानी कर मुंहिंजो पाड़ो न छॾ, तोखे पैसनि जी ज़रूरत हुजे, मां 2000 दीनार तोखे हदियो थो ॾियां, महिरबानी कर मुंहिंजो पाड़ो न छॾ। तो न यहूदी जे अखियुनि मां पाणी वही आयो, चइजे मूंखे कलमो पढ़ायो त मां मुस्लमान थियां, मां त सॼी ज़िंदगी तव्हांजे पाड़े में रहंदुसि, पर बचड़नि खे बि वसीयत थो कयां त अहमद बिन हंबल जो पाड़ो न छॾिजो। इहो बि दौर हुयो। ईअं जो भाउ पाड़े में वेठो आहे, कच्ची पुल ते वाक पियो थो जे, केरु आहे जेको मूंखां अध मुल ते ई प्लाट वठे त भाउ जो पाड़ो छॾियां? केरु आहे जेको मूंखां अध मुल ते हीअ ज़मीन वठे त बाबे जो पाड़ो छॾियां? भाइरनि जो इहो हाल त ॿियनि जो छा हाल हो? मुस्लमान हिन खे चइबो सॼो वाइदो कयो त इंशाअल्लाह पाड़े वारनि मिटनि माइटनि सां सुहिणे नमूने सां हलंदासीं, भले गैर मुस्लिम छो न हुजे। हातिम ताई जी धीउ सफ़ाना गिरफ़्तार थी पई। तवजो कजो, नबी से मस्जिद नबी जे भरिसां हिकिड़ो कमरो खाली करायो, उते राश जो बंदोबस्तु कयो। 3 ॾींहनि खां बाद नबी से आया, फरमायो अम्मा तोखे मां मोहम्मद जे तरफ़ों का तकलीफ़ त न पहुती आहे?
تو انہاں حاتم تائی جی بھی نبی سے کے عرض کयो मुंहिंजा साईं خدا जी ذات जो कसम एतिरी अबे जे घर में मुंहिंजी ख़िदमत न थी आहे जेतिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा वटि मुंहिंजी ख़िदमत थी। फरमाई तुंहिंजो को मुतालबो चइजे मुंहिंजो मुतालबो ई आहे त मूंखे आज़ाद कयो। फरमायो अम्मा तूं आज़ाद आ। चइजे मुंहिंजो बाबो सखी हो मूं में बि सखावत जो असर आ मां आज़ाद हुजां मुंहिंजी क़ौम ग़ुलाम हुजे साईं मुंहिंजी क़ौम खे बि आज़ाद कयो। फरमायो अम्मा तुंहिंजो पीउ सखी हो पर मोहम्मद जी सखावत सां केरु मुक़ाबिलो करे। फरमायो तूं बि आज़ाद तुंहिंजी सॼी क़ौम आज़ाद। नबी साईं यमन जी हिकिड़ी कीमती चादर उन न्याणी जे मथे ते रखी। फरमायो अम्मा तूं आज़ाद आ। अञा को तुंहिंजो मुतालबो चइजे मुंहिंजो ॻोठ परे आ मूंखे पंहिंजे ॻोठ पहुचायो। सवारी जो बंदोबस्त कयो। नबी साईं सवारी जो बंदोबस्त कयो। ॿिनि ग़ुलामनि खे हुकुम फरमायो त हिन खे पंहिंजे ॻोठ पहुचायो। जंहिं महिल ॻोठ पहुती पुछा कई मुंहिंजो भाउ अदी बिन हातिम किथे आ। चयो ॻोठ में अचे ई कोन थो जबल में पियो थो ज़िंदगी गुज़ारे त मां पंहिंजे क़ौम जे आॾो कड़ो मोह खणा। भेण कैद थी वई क़ौम सॼी ग़ुलाम थी वई। वरी भेण पंहिंजे भाउ जे ॻोल्हा में निकिती आ। ॻोल्हींदे ॾिसे त भाउ जबलनि में बीठो आ तलवार सिधी खणी करे बीही रहियो। जंहिं महिल भेण क़रीब पहुती अदी बिन हातिम पंहिंजी भेण खे चयो अदी हेठि लहण जी तोखे इजाज़त न आहे पर इहो ॿुधा त मोहम्मद मुस्तफ़ा जे ग़ुलामनि तुंहिंजी इज़त कई आहे न। त भेण पंहिंजे भाउ खे जेके लफ़्ज़ चया उहे सोन जे पाणी जे लिखण जे क़ाबिल हल। चई अदा ख़ुदा जी ज़ात जो कसम एतिरो भाइरल पंहिंजे भेण जे इज़त जी हिफ़ाज़त न कई आहे जेतिरो मोहम्मद मुस्तफ़ा जे ग़ुलामनि तुंहिंजे भेण जे इज़त जी हिफ़ाज़त कई। चई पोइ मुस्लमान छो न थिए? भेण चयो मां त दिलि में कलमो पढ़ी चुकी आहियां पर तोखे वठण जे लाइ आहियां त छॾी आहे जबलनि जी ज़िंदगी छॾी आहे ॿेले जी ज़िंदगी। हलो नहीं मोहम्मद ते कलमो पढ़ी हली मुसलमान थी। रिवायत में अचे थो भेण जंहिं महिल पंहिंजे भाउ अदी बिन हातिम खे मदीने में वठी आई साईं जन जी जंहिं महिल नज़र अदी बिन हातिम ते पई त नबी से उन जे इस्तक़बाल जे लाइ उथी बीठा। हालांकि आहे गैर मुस्लिम अञा मुसलमान बि कोन थियो आहे गैर मुस्लिम। नबी से उन जी इस्तक़बाल जे लाइ उथी बीठा। अल्लाह अकबर। अदी बिन हातिम खे भाकुर पाए नबी से पंहिंजी जाइ ते विहारियो। अल्लाह अकबर। अदी बिन हातिम जॾहिं असांजे सोणे नबी जो अखलाक ॾिठो अखियुनि में पाणी वही आयुसि। नबी से खे चयो बसि तो यदक या रसूल अल्लाह सही हथ ओठिते कयो त मां बि कलमो पढ़ी करे मुसलमान थिया हमेशह तव्हांजे ग़ुलामी में ज़िंदगी। गैर मुस्लिमनि सां इहो सलूक हुयो ऐं असां मुस्लमाननि सां छा सलूक पिया कयूं माइटनि सां छा सलूक पिया कयूं उहा पंहिंजे सीने ते हथ रखी करे सोचूं। अॼु वाइदो कयो त पाड़े वारनि सां सुठे नमूने सां आलमनि जी सोबत में रहंदासीं।